Kani ang tawon nagyaka sa salok, samtang sa gawas nagulan nagdalog. Nog walay mahimo kundi magpaabot dinhi sa tugnaw guhot nga airport. Kanan halos flight na delay na cancel. Mga empleyado sa airline Lami hudon ug pusila. Panwa sila isala kay panahon nagdaot. Pansen ya kung intawon hapit na nahurot. Lami unta ikaon, Lami palit ug kape. Apan pitaka ko ay sulod kundi baynte. Pagkaon sa airport, pwerti gyong mahala. Dimalas gyid ko kay pobre way kwarta. Wala ilingaw ni ang nagsulat ug bala karon dila uyan sa eroplano paghulat. Maayo na lang dire sa airport daghan gwapa pawala sa kalaay vitamin sa mata. Naglagot na gyud